Niretzat pertsonalki eramaten naizena da ikastolako beste ikasleekin, beste kurtsoko ikasleekin da beste umeekin harremanetan egotea. Da haiekin proiektu batean parte hartzea. Benetan pilo bat eskertzen diot musikalari. Esperientzia izugarri bat. Niretzat suposatu aldatzea pertsona bezala eta lana, baina lana ona. Gustora egin dut lana. Me ha supuesto orgullo y felicidad. Eta etortzen nintzen ikastolara motivazioarekin, zeren gero banekin genuela entsaioa eta horrela. Me gusta mucho todo lo que conlleva este proyecto y cómo lo hacen educacionalmente y emotivamente y todo, vamos. Esperientzia berri eta emankorra izan da. Una tabla de salvación. Fue salir de un pozo. Supo lo que era amistad, que no lo sabía, no sabía lo que era. Zergatik, bakoitza azkenean bere lan txikia bazuen, bakoitzak ahal genuen bezala zerbait ematen genion musikalari, da ni uste hor elkartzen genuen indar guztia. Esan nahi dut, DBH batetik sartu nintzatik. Ez nintzen sartu, adibidez, lotxagatik, eta orain utziko nuke lotxalde batera eta beldurra, eta sartu nintzen. Gure seme-alabantzako lan bat, ez da? Eta eman digu beste gurasoekin egoteko aukera, amankomuneko lan bat egin, elkarlan bat egiteko. Bueno, me ha gustado mucho porque yo a él lo he visto muy bien. Lo he visto muy bien, me parece que es un proyecto que está muy bien, que deja ser a uno mismo y que te saca lo mejor de ti. Van a proyectar todo lo que tienen dentro y van a sacarlo. Yo desde luego les animaría, no 100%, sino 1000%. Para nosotros ha sido, bueno, es que no hay palabras. Alde batetik edo bestetik pertsona bezala eta aldatu nau eta bizitza ere ez aldatu dit.